one tokore no wakorerwo no ninge no sawa sawa heki uri ukuragio haha senator ni mundu gwitwo engineer Mutua aroga atiriri toria madam senator atiriri agikorwo mbeca stira county stira hota kuhuthira mbeca iria mahetwo igathirari murakimeteria nyingi ciaki riu ri ni uria tugaga atiriri ndungiuga upanish andu othe ni undu wa mundu umwe wangorwo ni ta Naikuru nguheanaga very specific example ya Naikuru tondu ni njui those specifics no Naikuru hari kuhuthira mbeca iria manetwo kuhota gucihuthira ri magakorwo ni wa mwisho namba 47 kana namba 46 uguo tutie punish aya mena bemwe na igire na ithatu na tugacoka tukauga atiriri ona tondu ni maremwo kuhuthira ri ti kuga gutire na mathina Naikuru wakora kwina contractors marutire wira matire marihwo kundu kuingie gutire mai kundu kuingie gutire bara thibitari itire ginya dawa no mbeca cikarete ha cikarete bengi ukauga nikigetereirwo so in fact governors ona otacio magireirwo gutengerio otaya maraiya tondu hatire defense atirire wakiri ni tukoretwo tukiona counties nyingi muno ikirwo na kiuria kiu senator aria kia mathire ukaiguaga hari andu marutire county wira no matire marihwo mbeca ci ugicoka icoke niki taruka igwe county na mathire ma bilioni ta 3 kana bilioni 1 no kaigwo ni acokia bilioni 5 andu aria marutire wira marakirega kurihwo niki ndu aliriga curi governors ira maratukira ni moka na mbere na example ya government ya Kirinyaga ya county government ya Kirinyaga ni rarigerero ni principle imwe ya governance itagwa perpetuity perpetuity ni ability ya thirikari ira yoka kwa liabilities cia thirikari ira ari ku the previous government riu mararora contractors makona wene contractor wari wa ndathi no matirona wene contractor warutire Kirinyaga county government wira koguo maroka makaroraga individuals makona rigo nita my senior Mwangi maramurora Mwangi ni wa ndathi na ni political clout kana political conduit wa ndathi makakuriga atiriri ndathi tiwe government Davi was just an individual working for Kirinyaga government. Koguo riu makoraga ni marapanish andu aria marutire wira thini wa thirikari ya ndathi for one reason ni maracire mangikariba Mwangi uri warutire thirikari ya ndathi wira ni akathi go support ndathi during the campaigns athi abore the current governor. Koguo it is pure misunderstanding and misconception. Yeah, the reason why government is formed. Then why no hari na kiria corruption. Tondu mundu auga atiri riu ndienda kuriha ndegwa tondegwa already ni ngirite deal na governor ore wari kuo na ni arihire ore ngitia ngire ndegwa gutikindu angihe riu handu wa guthie kuingatana na ndegwa ri ni twambiririe project njeru yes ndiminengere gacuri nigetha gacuri ahe kiria gigiakwa koguo area project tondu already ni ndiri nikitararihwo ndirarihwo tondu ndi na bata riu no ni uramenye ni ndenda kunengera mundu mweru nigetha nayo thondekere mbeca ciaku au muheshimiwa auga ri at least very valid ati tungima ati mbeca itingia ko disbursal ati kijumura ati tondu county cigana na ni ihititie then the other question is mbeca cira ko disbursal ciatigwoku ciatigwege kata ni tondu riu ri problem fi ri then there is national government mbeca ri twatigari irathie roigwo irathie kihiva uko akiria wetawa Lauren Kimorera irathie ire kihiva sigistora igwa nyamu iratweka valid na kiria na 17 billion without any kiria gutari uguo kuongerera so the issue is mbeca rekeiga chabe devolution ini then uhoro wa devolution ini mbeca kuria counties ira misuse mbeca ri na irumirerwo ki county by county per county but tutige demonize ati counties tutigutwara mbeca pa constitution ya thanite ati tondu ni irahuthirwo wega na mundu uri uruga ni irahuthirwo wega niwe muici uria munene gwitwo national government so that as horo koguo kiria andu magwitwo national assembly matige kurehe shenanigans metegere mbeca iria counties ni ri ithuĩ turi kuo twi macinani twina ni tukugia wira muingi wa kuruta wa kuragira kira no ena problem imwe nene muno gacuri taru kuria Kiambu kuratuika ni kurairwo milioni 500 urenda national government if you allocate more money to county government ya Kiambu no rini maroneka mena evidence ni marite milioni 500 the president ena duty ya go protect resources cia bururi na nikio raugire atire megatanga amboto ni wira uria urutite na mbeca ici tekuga ithire national government drauga ati ni raima county government mbeca ciao no ni kindu gitagwo accountability na transparency oversight ya county lazima tuwira wake
wera wake natural resources ni cia bururi wera no ni arore and as the president he has a duty to defend it na be defend cia national government executive yake aruto marake magitwara kwa gonga ugo senator uga atiri county yake ri kuri mbeca ni icoka gugo tigikoru national assembly yoke aya na bilioni 5 itanahuthirwo ciuke ciongererwo ingi iria ingi cio account-ini no mwaka twambe merwo riu bilioni 5 nituka turute hari mbeca cianyu thii mwambe muhuthire icio riria mukonania video no muhuthire tondu guku kungiri ndui no Kenyans nao mari okuo wathie Elgeyo Marakwet ni Kenyans wathie Nyeri ni Kenyans mutigituika andu a Nakuru marituraga o maheagwo mbeca makiigaga county ni begwe na andu aria angi kuri maundu matararutika ni wagi wa mbeca kuri kundu kutararutika wira ni wagi wa mbeca kundu ndigiko mbeca cia thirikari cirithia ira no ingi yore mbeca cia thirikari mbeca cia muingi kugiyo bilioni thirikari ni muingi kugiyo bilioni 10 kugiyo bilioni 10 na kurure okay ni cio mutingira na kuru atirire tutikumuhe mbeca tondu muraire mbeca ciothe tondu still ona cio andu no makwenda guthondekwo no makwenda mai andu no makwenda guthie kiria no gukwenda kurimo people need health people still need water so regardless ka ni ciirwo ri mbeca no mwaka itwarwo sitwaro si decision mwaka ithie na mbere mbeca ni kugitirwo but you cannot deny people money I agree completely tondu riu ri tutingiuga ati tondu ni kurairwo uguo urauga wakiri kana ati tondu ciana ikuru itinahuthika ciothe riu andu acio matigwika ati matikuheo allocation tondu ariri na ikuru ri atumia matinatiga guthie thibitari kuheo ciana bara ciana ikuru arimi matinatiga kunid bara cia gwika ati ugathie ugakora ngoro ni ta sub county ingitagwo ta na kuria Njoro thibitari level 4 ni ka dispensary gakandikwo tu level 4 no gutire ki undu mwike ku gutire dawa gutire ambulance gutire ki uguo tutigutuma ati tondu mundu mwe ni aremwo ni wira wake county stands yuke to a halt what we must do no muhaka tukorwo na institutions iraruta wira toguo tarua ngoro ni ta senate ikahota gwika oversight icio wa ngoro ni ta control of budget aka make sure mbeca ici kirelease wore ni ira release ni ireka what it's supposed to be doing the right functions auditor general agoka thutha agagiuka na ki na those reports nigetha tukakimenya haria hahitanu na nikio turamenya mbeca iria njikuate itari gwita ya hari ni senate niki tondu senate ni yagirwo kwamba gwita icio county irio kuratuika ni kuraiwo mbeca kuratuika mbeca itirahuthirwo nio magirwo kumeto aiko twakuheire bilioni 100 rimwe uthio gure ndawa ri ndwagurire ndawa ukiria ciothe uge ningi wongererwo igana no mwaka senate riu nake senate nayo itari andu ayuragia reke twarie mundu mwe Senate ri we are not DPP tutithio tumatwaraga magoti na gwika ati so what we do ni tumetaga Senate na ni muonete tondu ngwiciria ona aria umuthi murona hau ri mwana mona Senate magioka kwirwo explain this and the other so Senate ikaga wira wayo nigetha nayo the other institutions be they EACC DPP DCI maga take over after that nigetha mageka atia they do the prosecutions and all that aka very fundamental mwangiarie na mheshimiwa aria ati county ta Nakuru niremetwo ni go consume mbeca iria mavetwe but doesn't mean at services ni ikinyete at halt yes I agree thibitari no nginya ithi na mbere na kuruta wira mai no nginya mathi na mbere na kuneano nikio turenda kuga atiriri ni turore the county government act itu na structure ira establish county government citu tukauga atiriri aikora county government aya Kiambu niraremwo ni go consume mbeca na mbeca twatwara kwina evidence ya kwiwa ni kugie na a kind of probably do you can commit a committee kana tribunal and give an recommendation ya suspension of that particular county for that particular time nigetha services icio ikoerwo ni national government makathi na mbere na ku provide services for the remaining period tondu ngiuga atiriri ikumbiria kuri na mbia ucoke thio kaige mwere kuri mundu ekira hata arenda kuraga devolution no you are killing devolution haya very good haya horera oro uguo riu ri mutongoria wa bururi arari kuria Gatanga na rauga atiriri ithui national government tutire na mbeca makiria maicio tumuhete murenda turute ku tathikiriria araugaga thutha wao gukorwo magiethana no thiku igiri ona agikinya wabici-ini cia kuhurana na ungumania Karo anyina wa mbeca ni ndona ena thina wa division of revenue riu ni ameona reke tumithake twera kuri kuma ni tondu ni tumahete iria twe nacio na iria tuwe no tuhote kuona na vile Musalia alisema siku nyingine pahali pengine tulikuwa alisema
kuna mtu mmoja peke yake anaunda pesa, na huyo ni mtu anaitwa Delaru na anaishi pale Nairobi. Sisi wengine wote ni tutoe jasho ndio tuone pesa. You cannot make money, you cannot print money. So jameni, tafadhalini magavana, tumieni ile mko naye kwanza sawa. Sisi wote tupambane na ufisadi, badala ya pesa kuingia mifuko ya wachache na kunonesha tumbo zao. Fanyinieni wananchi kazi. Nene gwede la mera. Na mimi nasema kama bunge ama seneti munasema waongezwe pesa, sawa sawa, kateni mishahara yenu, fanya yale mengine, mupatie county pesa. Mimi sina hiyo pesa. Seneta Murero okono mukwenda county hiyo mbeca nyingi murengarengwo budget yanyu ya bunge. No at the same time to murahitukirie division of revenue bill yanyu ina bilioni 335 kuri thirikari cia county. National Assembly nao maraiga 316 mugutuithania atia ndereti ino tondu president araiga ndire na ingi kuria tugwika eguthio process iria thiaga. Senate nirekire bill yayo ya division of revenue na National Assembly reka utogo wauga itu ni turakimitumire kwi National Assembly marogire ne karatathi maragire ne karugano mwari nako ndi sawa na oya ona ndigugitukora ona ithui riu ingigethie ningi twage kuiguithania ri tutigũgicoka mediation no toria turari noguo guguthie mware mano mediation turehe bill ingi tucoke ori ingi to noguo gugithie thirikari cia county ikaruta ku mbeca cia kuhuthira uria guguthie ri ni ati eventually ri okay tungioka hihi thuothe metha-inĩ twĩtĩkĩre rĩ tondu wĩra witũ nĩ mũwĩnyuĩ article 96 wĩra wa Senate wĩra namba 1 nĩ ku defend counties ũguo hau tũtingĩhota kweherera no governors mangĩkiuga basi nĩ magũkĩhota gwĩka ku make do na ici munene arakiuga rĩ then maybe the Senate would agree to that, but in the absence ya aya tũra defend makiuga matihota kũruta wĩra na ici rĩ then we have to keep pushing na ningĩ rĩ budget ya national government ri yongererekete na 12%. No murenda gucokia na thi ya county governments. Uguo ri ndungithie tuge gwaku. Ni tuge wina mutumia na we warihwo mushara waku mwisho wa mweri ri. Umunengeraga 2,000 agithia ari rent hau agure irio atware ciana cukuru o mwisho wa mweri. Ndungioka ningi next month handu ha ici 2,000 umunengeraga o mwire ngukunengera 1,000 ni ciathira. Tondu riu ri kuri uria abangite maundu make maundu mako mucii mwikaga uguo na counties ri kwina uria ikoretwo igika maundu so gucicokia thutha nginya gukira uria turari last year ri is really not right. No turauga atiriri ultimately hopefully nigukugia na agreement at the table, but what we are also saying neke nayo national government itikire kugaya hanini towards the county governments nigetha mahote go provide the services mako need go provide to their people. Toria gugeta hau mbere ri mwari ucio wa president ri ni consistent no ria Jubilee ukoretwo ikihora devolution na nikio na niguo raigwa nginya mwari mundu ta Ndegwa akiuga ati ambiririe ku manage counties at some time na nayo miaria ingĩ ũiguaga andũ makiuga atĩ health atĩ county nĩ iremetwo nĩ icokio makariganĩrwo national government ĩna thibitarĩ 3 level 5 na 6 igiri na Mathare ya gatatu maremetwo nĩ kũrana then magacoka makagia na meciria atĩ rĩu national government no hota gucoka ku manage thibitari cia bũrũri ũyũ na tũgĩgathiĩ ku devolve these functions nĩ ũhoro wa deliberatedwo mũno, it was not by mistake, nĩ ũhoro wa rĩrĩirio na tũkĩmena na andũ makamenya atĩ already thirikari nĩ iremetwo nĩ ku manage health not over 2 years, not over 3 years, 5 years, over 50 years. Look, we open a new chapter. Let us manage. The to manage it to have to hakuhi. The to kohata kuria dawa to had the to governor had no about to get to garaigo horo wa ku manage resources. Runa ni deda to manage airtime. Nyabe digerie mucoki hake atutemere mohoro ajokerie nigetha tucoke turanie atiri no turapunguza muzigo kana turaongeza nigetha tugethie tukirikite.